laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Nam jama julɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray no annduɗen noon nani usage en ko maake kon haray lande ɗen haray koko yowiti e o mawdu ɗo inchallah. Haray ko ɗum ɗon ɓe wawata en jabanade ni on. Haray noon kala marɗo landal hara no yowiti e o mawdu ko ɓe yewti ɗo joni. Haray oti no wawi wadde star 61 ko ɗum woni étoile 61 inchallah ɓe jabano e mbir wo ko Allah lanɗon taqinan e ɓe. Nam assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo numéro sakkitori ɗo ko 0707 France. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustade no jenti on ɗo. Assalamu aleykum ustade. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray mi landal koko yowiti ko monagol haray ko honɗum wasi ɗon wano haray marɗo payko hara noon tuma be so a waɗi wano sahaya ka suudu payko ɓiɓɓe ma luttuɓɓen fof waɗi respectay sina kanko jonko ɗum ɗo noon hara monina e on tiga par ce que a yewtima jeeji a yeyni kono haray ko ɓuri kon ko nanditata e salare haray ɗum ɗo noon no monina on tigi morado moƴƴuru noon wonde on tigi piyamo hara contrôle ta ko par ce que hara monike ha haray ko honɗum wasi on tigi ɗum ɗon hay ko noon landalanga. Assalamu aleykum. Nam waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray ko adi kon ko watti ɗon musidɗo men noddilan hanki wonandema musidɗo men wonɗo maali Bamako yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafamo yon bakkatu mawɗo mo waɗi ɗon woɗɗintinangi sifa ɗum ɗon kawtal ngal wolani mo wi wonandema ɓiɗɗo ma on watti joni yargol beere sule yaltake yaase tawi gorko on anda o ari o tawi payko makko mo duuɓi 16 o yano waali o yani e makko o luubi mo ɗon ha oya maayi ndaare ibtila o pii paykon kum mone o piiri kum mone paykon kum maayi ɓe ƴetti babiraɓon ko hanki goɗɗo ka Facebook musidɗo min wonɗo maali Bamako no dimmi wolanina yo mi andintin jama on hara e jama on yo rento hikkingol mone on yeeso o pii paykon kum maayi ɓe ƴetti gorko on ɓe sokoyi haray sifa ko nanditata waɗum ko nelaɗo makko laysa sadidu bisur'a wa innama sadidu allazi yamliku nafsahu inda alghadab wano fewndo ko annduɗon noon tigi no wadde sifa ɗin piiji ko ɓuri moƴƴude kon ko yon tigi ɓurtu tum muññaade toronomo Allah ka sujuudu makko sabu du'a mawɗo e ɓiɗɗo du'a on ko jaabotoɗum kadi goɗɗo yo anndu heɓata ko faala kon fof piiji ɗin fof ko faala kon ɓiɓɓe ɓen fof tawa kono faalira noon sina ɗon annabi Nuh alayhi salatu wassalam eɗen anndi ɓiɗɗo makko gono woodi salinoɗo kono yo Allah fewnan en jurriyaji men ɗin fewnan en ɓiɓɓe men ɓen danda en tawa gol e sifa ɓen ɓiɓɓe ɗo haray ko waɗa toon premier on ko toranogol mo Allah ka sujuudu mo yo Allah fewnu mo fewna ɓiɓɓe julɓe ɓen fof accintina on ko wiyete ko accintina mo salare ndo woni e waɗude nden onon kadi wonde hay son piyemo hara na piirgol mo mone on sabu nde ɗon piira mo mone seytan ɓurtay on puusude ha waɗon e makko ko tawata yo Allah dandu hara ko ninse yaltoyta ɗum tori kala subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu mo ɗoftotoɗo mawɓe ɓen. On jarama albarka lakkum baraji Allah waɗamon jogdal janna. Assalamu aleykum. Nam haray ɗo mi uditande hikki ɓen ɗo inchallah ɓe natirɓe kadi ɗo email Mariam. Assalamu aleykum. Komi? Nam. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Min ɗam mari ɗon landal ko yoyti ko ɓe ini ɗon kon haray wano fi gañanendi on si tawini par exemple a yi ɗo goɗɗo ino janga inna kadi ɗo faala jangirgol hara jangi makko no welama toroɗa Allah en an kadi yo Allah wawirino noon janggol wano ko affaire janggugol ni ko affaire gandal si tawi hara a yi goɗɗo ko no woni jangirgol no welama faala ɗum haray ɗon kadi ko gañanendi taran ɗon kadi ko gañanendi Naam ɗum no wona gañaneni no naati e ko nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam hana neɗɗo yi'a goɗɗo mo tawata himo jogii jawdi tawa ndin jawdi ɗon himo dépensude ndi e fi Allah o yeelo wawgol wa makko ɗum ɗon o wona gañanedi ɗum ɗon ko hunde yiɗande ɗaɓɓande. Ok awa on jarama albarka ɓe. Awa Allah jarama on jarama foti onon kadi. Ok na wuttande hikki ɓen ɗon inchallah. Nam assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz assalamu aleykum. Haray min landalangal ko si tawi hara joni hiɗa andi ɗa wonde goɗɗo ɗa andi yani on ɗon yiɗa nangol hiɗa heɓi moƴƴere kuma kala wonde yewtereji mum a faama e ma ko yewtitoto e yimɓe ko yewtitata de e yimɓe fiima haray ɗa andi tigi tigi yiɗa yiwgol ka heɓata moƴƴere
joni haray ko honɗum yani ko honɗum waaji ɗon men fii ɓen ɗon ɓen noon ko ɓe jogii ko wiyete ko gañanendi on tigi si anndi ɗum noon ko wawata wadde ko ya rento on ɗon wata geru wowlanama ko tawata ko moƴƴere ma ko andata sabu ene woodi ɓe tawata siɓe jooɗi mone yimɓe ɓen ɓe wawi rewirande on tigi e piiji bonɗi Allah subahanahu wa ta'ala yani newnana ɓewi mum haray ɓen ɗon ko yo on tigi rento ɓen o muñño kadi ko nani wo o muñño sabu muññagol ko muññi kon ko ɗum no ɓurta sunnugol ɓerɗe maɓɓe ɗen tampina ɓe neɗɗo goto arno ko nelaɗo sallah sallam o wi ya rasulallah min ndelam moƴƴade e famille an lam moƴƴade kawtalal ngal lam moƴƴade ɓeyngol ande lam moƴƴade e bolonda on kono min ɓe arirandelan no boniri ɓe yoɓitirdelan no boniri nelaɗo maaki hino wayi wasi ñande fof ñande a ƴetta e loope ukkaka hunduko maɓɓe an siɗa moƴƴade goɗɗo mo bonde e ma ya anndu toujours Allah ɓantete yeeso makko woni ɓen ɗon on ko torɗingal yo Allah ittanɓe ɗum noon ka ɓerɗe maɓɓe onon ko yo muñño wata on yewtu ko tawata ɓe anndi ɓe ɓurtanayi on monade wata on yewtu ɗum yeeso maɓɓe si on nani kadi ɓe wolude on ɓe wonno ko mon fankon toro ɗon Allah subahana taala yo Allah dandu on bone ay ɓe mon ɓe allahu taala ala wa ala amin ya Allah Allah waɗi jotti aljanna assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu aleykum ɓeɓe numéro mum sakkitori 07 32 assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama oustas mi weltike yo Allah yoɓu ko ɓuure moƴƴude allahumma amin waɗana ngel fof aray landalal ngal min ko yowitti ko batte mawdu mon on fi seytingol ngol nam par ce que min miɗo mari siɓɓe min huwodira e laawi goo aray peut être woɓɓe ɓe no ɓuri lam moƴƴude mi wallidira affaire koye aduna ha haajuji ɗi buy sotta nam joni noon ɓen ɗon ɓe yiltitoyoɓe wona contrôle am ɓe wawa ɓe faminami mi ala hakkille walla komi feetuɗo hara ko jawdi andi noon ɓe golliri ha ɓe hetti nam joni wonde noon mi seytina ɗum après wonde ɓe nodda la mi noddako joni est ce que haray kon ɗum wajotoɗo langol lawol ɗon haray tigi tigi on koko nelaɗo maki kon nelaɗo maki la tagdab wala kal janna ko nelaɗo maki wata mono hino wodanma aljanna onon yejjite ko feƴƴi kon andon Allah subhanahu wa ta'ala ko diri kon ko ɗum watta Allah windino ko arkise maɓɓen koye mo rewata kamɓe ɗon soɓe waɗi hen ɗum onon toujours waɗe idfa billati ahsan si tawi tun ɓe bonike e mum onon moƴƴe e maɓɓe wallahi summa wallah ko moƴƴere wonanta on aduna e lahira wata on jaɓu seytane on fonna on kamɓe so tawi ɓe yewti on ko ɓe watti on neɗɗo mo tawata yani no ɓe sikkiri noon onon holleɓe kaka Allah subahana taala sabbi ɗon ko ɗum waɗi hannde enen ɓe wiya enen fulɓe ɓen kala mo waɗanta goɗɗum wallirmo fi Allah sabu ko ɓuri kon ko Allah daali ko ma jasaul ihsan ila al ihsan moƴƴere ko moƴƴere duwa yuɓitirede kono enen hannde ko ɓuri kon moƴƴere ko bonere wona yuɓitirede illa galila wona seeɗaɓe hannde a wallay ɗo goɗɗo wallamo ha heɓa waɗama komojo ma waɗama jofojo ma waɗama mo anda hunde ma waɗama mo fina ɓe jooɗo ɓe jala on tigi kono yo on tigi waɗu lillahi wa fillah waɗira fi Allah o muñño ko heɓata kon o muññora lillahi wa fillah nelaɗo maki la tagdab wala kal janna wota mono heɓa aljanna haɗa yo Allah subahana taala ittan on suno ɗon ittanammi ittana kala jogiiɗo sifa ɗum ɗon fewnana e musidɓe men wonɓe wadde sifa ɗum ɗon waɗiren piiji ɗin fof fi Allah lillahi wa fillah sabu tawa yen Allah subahana taala harbo marani en joddi ko wiyete aljanna firdaus haɗay komi wasi oto on ɓurte muññagol wata on taƴoɓe wata on taƴoɓe few si ɓe noddi on ka wonɗon ɗon won disponible notagol noote yo toon ɓe konnguli labaɗi andon onon ko honɗon waɗirta kon ko lillahi fillah ndi jawdi atno lamnay enen ɗo fof ko métre tati siko gorko métre tati perkane o suridete siko sonnajo métre jeɗɗi perkane o suridete hay gooto men yadata villa ni en centime ka gaburu makko ko on ɗum tawoyte ko golleji men moƴƴiɗi e golleji bonɗiɗi haɗay ko yo muññor ɗum lillahi wa fillah on jarama Allah yoɓ ko ɓuure moƴƴude allahumma amin waɗanan en fof nam assalamu aleykum ɓe natirɓe ɗo numéro sakkitorɗo ko 93 21 assalamu aleykum aleykum salam on jarama na laata on ne jenti on jantum min mi jentaki ɗuma on mais en fait mi wanno réseau mi hari mi yeggiti mi faala landagol question min miɗo min e moƴƴi an nano kongoto min woni donc so landikelan ko jelum mi faala par mois minni mo miɗo besoin ni par exemple inno wa $5,000 par mois mo jolnilam mi ƴetta feccere nden mi waɗa mi dépense feccere nden oya feccere nden mi waɗa ka e oya compte am donc mi faala anndugo so tawi hara ɗum no horami e so nde duwamo wolangol mais mi wolanemo ko landiram ko joli mi faala minimum miɗo besoin ni tel somme
mi faala noon anndugo si tawii hara ɗum ɗon no harmima si tawii hara miɗo hara no moƴƴima si moƴƴa ɗum noon goo ko janfagol ko janfagol sabu on wolaniɓe ko tawata wona ko ɗum ɗo wonɗa e wadde nelaaɗo no maki sallllahu alayhi wa sallam goɗɗo iwata himo woola goonga haa o winde ka Allah ko o woolowo goonga goɗɗo kadi iwata himo woola fenande seedito fenande haa o winde ka Allah ko o fenowo goo ɗum ɗon woni janfa nelaaɗo maki laysa minna man gassana fa laysa minna kala on janfiiɗo men o jeyaka e amen hara ko on woolanɓe ko tawata som ko hato jin ɗon kon waɗanoɓe ɗum noon ɓe waɗanon ɗum noon amma hino ari hadis ka tawata nelaaɗo sallallah alih w sallam debbo Abou Soufiane arno wi wulliti e nelaaɗo o wi ko ya rasulallah min de moodi an ko gorko guddo imo jogii jawɗi o yonatamen ko yonantamen min e ɓiɓɓe amen nelaaɗo maki ɗa wawi ƴettude e jawdi makko nin ko tawata koko yonana ma an e ɓiɗɗo ma hay si o annda kono ɓeeɗo en anndi ɓeeɗo wona sifa on kaaɗo ɓeeɗo ɓe landoto on woni onon woolo hara wona noon woniri ɗum ɗon laaray jeyaka e nunɗal go'o jeyaka e jikku julɗo ɗiɗo sabu nelaaɗo sallah sallam ɓe maaki julɗo fenata neɗɗo gooto arnu ko nelaaɗo sallah sallam o lanndi nelaaɗo maaki wata finu o ari kala landiɗo mari ko waɗe ujina akramakumullah ala teddi mo ko ngongo yafa ɗon mi hayɗo ko waɗo ujina yara beere kala mo foddi o enna kontoɗa heɗo la yaade waɗogol jina par ce que nelaaɗo maaki tami fino ɓe inni annda fenade jina moƴƴa so goɗɗo waɗi jina yani battane mum ɗen so tawi ko jumɓuɗo ko dowaɗo waɗede radio o accitiri ni jina o accitiri ni yargol beere o accitiri ni fenugol sabu honɗum golle ɗe o waɗayno ɗen fof hari nene mum ko fenande haray ɗum ɗon on koyon tuubu rottuɗo ñal sontara toroɗon mawdi mo ɓacca o hakkeɓe ya fof sabu hari o waɗiri fayere wowlon konngudi labaɗi tawata ko l'islam jaɓi fenande moƴƴinede no sellaka l'islam kono fenande bonnayde sellata ɗum ɗon haray woni janfa toroɗon ɓe yoɓe ya fof si wona ɗum yawmal qiyama on tigui landitote ɗum ɗon sabu nelaɗo sallah sallam maki jeyaka e amen on janfotoɗo min laysa minna man gashshana jeyaka e amen on janfotoɗo haray Allah subhanahu wa ta'ala yaafo kala waɗɗo yaafolan yaafo julɓe ɓen fof e on systéme ɗon tuuɓe ruttuɗen Allah subhanahu wa ta'ala ɓay Allah waɗi Allah andinkini on ɗum ɗo Allah waɗi on tigi mayaali sabu en ngannda ko wondetemo mayeten toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala Allah yurmomo yaafo en toroɗon kadi mawdi mum yoɓe accanmo ndaaron saahi mo tawata ko saahi moɓe welti yewtoron ɓe yewtere nden ɗon bi isinillah inchallah ɓayre ko yiɗuɓe on ɓe waɗata goɗɗum inchallah hay si tawi hara ko ɗum ɗon mi besoin ni par mois hara miɗo besoin ni ɗum ɗon par mois si tawi ko ɗum ɗon besoin ɗo wolde ko besoin ɗon kono masalan joni min nammin ɓewngo innamino besoin ni disons 200 euros hara mandi ko 100 euros joni noon mi naɓa 200 euros 100 euros ƴetta waɗa haaji ma kare min mi annda ɗum no are woni janfa amma siko 200 euros besoin ni o lanndi kala 200 euros ndowmo jonde 200 ko besoin ni ko sabu Allah subahana taala daali arrijal qawwamuna ala nisa bima faddala Allah ba'dum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim haray dépense gol mo ngol ko min farli donc noon haray ɗon ko ɗum ɗon kono so inniran ko 200 mo besoin hara mo anndi ko 150 euros ma 100 euros ɗum ɗon haray woni janfa on jarama awa Allah jarama on jarama foto noon kadi min udditaniɓe ɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 39 53 assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu awa tinna ɗon ustase ustase assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu hajje awa ko atti kon taw on jarama fottano yallah on yoɓiron joddi aljanna allahumma amin waɗana hen fof haray kadi ko honno woniri fi o neɗɗo seytinowo kono tuma o seytini o inna kanko ko tuma o wowli ko seytini konka ɓernde c'est-à-dire o wowla fop o wowlana waɗɗo mo on hara himo sonkorde on tumasi noon woosi ɓernde makko nden ɓutta on ɗon kadi haray ko ɗum wajuto ɗon on ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki kala neɗɗo marɗo moni hara himo wawi mo yaltinde siko gorko yawmal qiyama Allah suɓinaymo sonnajo e wurul ayni kala mo faala Allah no manti ɓen ɓe tawata ko moɗoɓe mone tawa hilam wawi na wiwgol min ko somi wuuli kon ko kaɓernanti yalta no ɗum ɗo nagono nelaɗo maki laysa sadidu bi sur'a wa innama sadidu ladi yamlik nafsa ndal gadab wona wiwgol ɗum no wawi o wi o min simi haɓidi e ɓewngu am goto ñawata hakkude amen no woodi worɓe wi'oɓe ɗum min goto ñawata hakkude an e ɓewngu an ko faljere sabu Allah daali so tawi famille haɓi addeɗa goto addonɗa goto nelaɗo no maki si tawi goɗɗo o monike himo wawi moɗude mone makko oɗo hino mari baraji ɓuri wowluɗo on si muñi ara ko wiyeten on ɗon
ko yo tuubo ɗutto e Allah o moɗa mone on fewndo ka o waawi moɗugol mo o fewndo ka o waawi mo yaltinde ɗon o ronka wolude oɗo si o mayiri ni Allah subahana taala sibino yeymo kala ko faala e sonnaɓe ɓen ka urul ayni inchallah mi sikkili ɗum ɗo ko nema wonande me menen worɓe ɓe oɗon kedno haɗa ɗo marna nemaji goto inchallah aray ko ɗum wiyeten on gorko ɗo wata o wi'u min ko tawi mi woli mone an wosi iwa non ɗum ɗo naɗum ɗon nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam yo muñño o fanka o muññora lillahi wa fillah jarama albarka awa barka assalamu aleykum ɓe natiriɓe ɗo numéro no sakkitori ko 09 27 haray natutuɓe ɓen ɗo hannde kadi fo aray ko ɓe ɗo min woni ƴettude nani inchallah waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sadi assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e miɗo lando ɗon so tawi noon hara ko sonnajo monoto ha o moɗa o ɗuma on honno kankadi mone on hara o wowlaali o fanka ɗon ko on ɗum kankadi o mari toon ɗuma kanko kadi o mari nema ka aljanna kono haray ko neman ko honno ɗum noon omi yaale on hadis ɗon ko hadis on ko yewti ko fi gorko mo tawata so tawi woni o moɗi mone fewno ko o wawi mo yaltinde ɓe wi o yamo yo suɓo e wurol ayni ɓe mo faala o yani comme ɓiwngu makko amma siko gorko debbo mi yaali ɗum ɗon on kanko kadi ko hon ɗum kono noon haray himo mari moƴƴere sabu Allah subahana taala dal inna allaha ma sabirin Allah hino wonde ɓe muññiɓe awa kasimo ɗo jarama albarka buy Allah wlan ɗon hokkoron joddi aljanna alay kay meɗen salmina ɓe équipe lawol kisal ɗon ɓe jarama buy buy Allah wlan ɗon yoɓuɓe ko ɓuuri e moƴƴude allahumma amin hajji no wayi tingol ha say kuɓɓi ɗo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama yewtere mon nden no laba Allah waɗu men nani jaɓi hiwtori allahumma amin min haray landal ngal ko on neɗɗo seytinanayɗo ɓiɓɓe mum ɓen ni hara kono seytinirantaɓe ko telem ka diina hara si tawi ɓe ronki wadde piiji ɗin no duwira noon o seytina hara kono mo faala to arti hara o wonde kay makko mo fijida e maɓɓe o jala kono le fait que ko ɓe waɗatamo kon piiwoy tawata ɓe nanata fi si hewti ka diina hara ɗum no muusamo ko ɓernde makko ha so o ari o change avis mo par exemple hara so o yalti mo miijo so o ari o fijida e paykoye makko koye mais o arta ka suudu tun koye fuɗɗo angal nanugol ngol wano ndaargol ɗi téléji wano piiji suga ɗum on tigi seytina ha firta ko won ko miijino kon ka yaasi arti haray ko honno on tigi gerdata no ɓernde makko nden ɗaatira e fe fay ɗen e ngon sengo ɗon fof ko atti kon ko du'a nelaɗo maki addu'a o silahul mu'min du'a ko kafa gomdinɗo Allah nelaɗo kadi sallllahu alayhi wa sallam ɓe monini ko wo yaari kondition ɓe monoto ko si tawi woni diina Allah kan yeɓama si tawi woni wono makirɗon ɗo ni si tawi fayɓe ɓen ka diina yani ka dewe ka janngugol qur'an si ɓe waɗalo seytini haɗa onon ko seytini noon ko seytinirɗon fi Allah hiɗen anndi ka ahtari deftere nde yewti on tigi ko weltora fi Allah o seytinira fi Allah ɗum ɗo haɗa no jeeya seytingol fi Allah kono noon kadi nelaɗo maki sa sallam kala ko newende gaynaali wona sattende gaynata kala ko newende haala welka ko gaynaali go wona sattende gaynata heewi ko haala welka gaynata ko tawata sattende gaynata haray ko atti kon ko toranogol ɓe Allah ko sujudu mon yo Allah subhanahu wa taala ɓen wonɓe salade yo Allah yiltu ɓerɗe maɓɓe ɗe sabu Allah daali ko haala rabbukum ud'uuni astajib lakum to rela mi jaabinanaw surtout no nelaɗo makiri noon ko jeeyaɗo ɓuuri ɓattade Allah ɗon ko ka o sujji ɗo si o sujji yo heewu toragol Allah subhanahu wa taala o jaabinay surtout ko du'a nene joyi ɓiɗɗo surtout du'a ɓiɗɗo e hewtoragol wata on change yeeso mon ngo haa ɓe hula on wata on piiɓe piggal ngal tawata ɓe yaha ɓe hula on ɗum ɗo fof woɗɗintinayi ko wiyete ko yurmede hakkundeji nene e ɓiɗɗo ko waɗu du'a ɓanni toon ɓe ɗanindiron e maɓɓe anndi noon ɓe ɗon ɗum ɗo wattake so on waɗi ɗum ɗo mi waɗanayi on ɗum ɗo bi isnillah si on duumike ɗum ɗo surtout ko du'a wallahi on yiyay nafa mum sabu ko Allah daali kon ko ɗum woni goonga o fodata en o firta ko ɗum Umar wi'i min ko ngalɗinilan kono mi torora kono miɗo anndi miɗo felliti si mi toriki Allah jaabina sabu ko kanko wi'i to relam mi jaabinana on yo Allah subahana taala ittan won fayɓe ɓe ala e nande ɓe ɓe nana ɓiɗɗan ɓen e ɓiɓɓe mum ɓen e ɓiɓɓe juɓe ɓen fof amin ya rabbi awa mi jarama Allah yoɓon ko ɓuuri Allah nam amin udditani ɓen hikkiɓe ɗon kadi ɓe numéro mum sakkitori ko 7065 assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu komin nam ok assalamu aleykum ustade wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu
lan fala landade ɗo kono min ka fii ka julde mi anndano aray kono mi wawa landade bisimilla ok lando ɗo wano ka julde min wano ka l'école an ka mi juulata ɗon haray photo ji no ɗon est ce que haray juulugol wano ɗum ɗon hino dagi e kadi wano ka suudu anni juulugol ara goɗɗo ɗa waɗi pantalon ko nara ɗa waɗi tiggare haa ka koppi kono so on tigi turike pantalon o yaltite est ce que haɗa ɗum ɗon no dagi ko atti ko juulgol yeeso photo ɗum noon karama ko ɓe hino haɗi sabu nelaɗo no makki sallah sallam malaika natata suudu ka photo wenga ma ka bareeru woni wona hara bareeru ndu no ɓe wi'irno hara ko aynaydu wono gardugo wono ka men no andirɗen noon ma hara ko bareeru wañaydu amma so tawi wona ɗum noon on sellata photo surtout si tawi woni hara ka on tigi fewtirta juula ɗon karama koɓe ɓe no wii photo wal ngal ko yo itte si ka wawatake ittede ko yo ngal waylite hara photo on ka woni ɗum kaka maadi hara feeñata yeeso ka on tigi fewta ɗum woto wasi on tigi sujjanayi ko wiyete ko sanam amma so ko ɗum ɗo woni komi yii ko e kongu ɗi wono cheikh mouhammad saleh ibnul utaymin rahmatullahi aleyh amma ɗin mun ɗum yani ɓornagol pantalon debbo taho déjà taho wono cheikh albani rahmatullahi alayhi mo yewti façon pantalon ko debbo dowa ɓornade debbo dowa ka ɓornade pantalon mo tawata nanggay ɓanndu makko ndun yani seere ɓanndu makko no hannde no hiɗe rini o jamanu mo wonɗen ɗo pantalon jonaɗe e ɓorneji ɗin pantalon ko woni fada hara no waywa comme baraya no andirɗen nono baraya eɗen anndi ɗum ɗo nanngata surtout wono menen worɓe ɓen ɗi barayaji caaya koɓe ɓornoto ko tawa nanngata debbo dowa ka ɓorno ko pantalon mo tawata seere surtout so tawi woni hay simo waɗi tiggare nden tawa nanggay yani pantalon ɗum ɗo on l'islam on hino haɗi en ɗum ɗo illa allahumma tawa ko feere e feccere feere ala haray ko ɓuri moƴƴude kon tigi waɗa pantalon mum ha gasa waɗa jilbab mum dow waɗa tiggare mum nden kono amma so tawi woni pantalon yaltay hiɗen anndi si tawi neɗɗo himo juulude surtout sonnajo hay teppe makko ɗen fota yaltude fof no duwa buumade ko ɗum watta si ono sonnaɓɓe on jippinayi wudere nde ma si ko jilbab on tawa no dasade tawa hay sujjuɗa pus e ɓanndu ma no duwaka yaltude si wona newe ɗen ɗiɗi e yeeso ngon ko ɗum ɗo tun woni ko duwa yaltude amma ko lutti kon duwaka yaltude e sonnajo ka julde usaden komi landi na wattagol pantalon waɗa tigga on yalta ka yaasi mi landi kaka suudu ɓa haray fen ɗo no ɓuuɓi wattagol pantalon on e kon tiggaje no woodi hara ɗe waywa konti jilbabe ɗe mari juuɗe mi waɗay noon sox ko ɗum noon mi landi si tawi wattagol pantalon on sino dagi ɓa haray on tigi no juulude kaa ko be on tigi e waɗa tun ɗuma wudere ma ɗum ko naritata e ɗum ɗon ko ɗum mi landi ɓornagol pantalon on kadi hino mari ko wiyete kon tafasil ko ma yewte fimon ko fi hon noon tigi ɓornanto pantalon sabuna pantalon ko ɓuri kon ko ɓura andede e pantalon ko fi worɓe nelaɗo no maki allah huuɗi debbo nandintintoɗo e gorko ko fi ka suudu no fof ko gootum pantalon woni ka suudu woni ka yaasi fof ko gootum ka l'islam on ko ari haɗi hunde si haɗi innaka ɗum ɗo koka suudu ɗum ɗo ako ɗo ma ko ɗum ɗo ko to amma so tawi woni on tigi ko ɓorno pantalon yalta ka yaasi ñawore mum ko feere amma ɓornogol pantalon hara ko pantalon fii rewgol allah juulugol ɗum ɗon kadi yewtere mum ko feere amma so tawi woni ko ɓuri ko moƴƴude ko yo on tigi nandintino e honɗon e julɓe ɓe on tigi ɓorno hasi ɗo wawi ɓornade pantalon kono tawa hara pantalon o yani no wi'irɗon no hara no buumi ha ka koppi amma so ko ɗum ɗo no woni jais wonno karamo ko ɓe yewtirno e fatwa ko cheikh albani yewti ɗum no hino sella si tawi woni hara eno jippi nam ok wano ka juulugol ka photo ji ɗa on andi wano ka l'école ji ɓe waɗay ɗo ni ɓe nafisi hiite huɓɓi ka yimɓe ɓen yaltira ko on signal ɗon ko ɓe ɗumannoto ɗum desinta on tigi ɗon ko ɗum ɗon kono na exactly photo on min fewtata min juula min beccinoto seeɗa kono ɓami nana ɓen si photo no wengi parti go kadi hara photo ji ɗi no wengi ka mir ko ɗum ɗon mi landi haray sino daggi juulugol toon e si tawi mi acca ha simi hara ka suudu simi juula fo juulugol ngol ko ɓuri fof moƴƴude koye juulo e waktu on sabu allah no daali inna salata kanat ala mu'min hen kitaban mawquta on tigi koye juulu si tawi toon no wiirɗon ɗon noon haray no sella ka on tigi juula toon si tawi no kon hino laaɓi amma fawindirgol julɗe ɗen ɗum noon on ko risque ñano sabu on tigi alana hoore mum garanti si hewtay ka suudu mum tawa hino wonde wonkil mum ki allah subahana taala daali fattaqulla mastata'tum
holire Allah no wawi ɗon no nelaɗo makinno mala amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa haray Allah no reeni intention mon on anniye mon on ko on ɗon julande noon ko goo ko holugol wata waktu on feƴƴir on e kadi ko puusi on waɗɗon ɗum noon ko holugol Allah e iman haray yurmede Allah no wi'iri noon holirelan no wawirɗo noon la yukallifullahu nafsan illa wus'aha haray Allah fawata wonkil ko wawata haray no sella ko wawa juulirde noon si tawi woni no wi'irɗon no harana photo on tigi waɗa spécial photo hara ko sifa koye no ɓe waɗirta noon fi hollugol sécurité ɗo si goɗɗum waɗi ko ɗo yaltirte Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Ok, on jarama sajen Allah ko mbaraji. Allahumma amin waɗanen en fof. Allahumma amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi on jarama de hajjay. Alhamdulillah. Assalamu alaikum ustaze. Waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray on jarama buy battande yewtere nden alhamdulillah haray meɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu men nani jaɓi mi wawa hutorde. Allahumma amin. Allahumma amin. Amina haray mi landalal ngal ko fi ka julde haray miɗo wawi landade. Bismillah. Ok haray ko fi ka julde nafilo si on tigi juli nafiloje ɗen ɗiɗi sunanu rawatul jaɗen haray noon iɗa fala ko sujjuɗa ɗon haɗo ka sakkitoro si a falama torade Allah subhanahu wa ta'ala on min ɓe wondeje ko ɓuri kon si mi juuli e nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi gayni mi jarni mo yeru komi wawi kon e kadi mi wattoray ɗon kadi fatiya on fi mantugol ngol haray si tawi hino moƴƴi wattorgol fatiya ma wondeje mi anni yo tuñ mi juula darɗe ɗiɗi mi toro Allah haray mi wattoray fatiya on ton ka nemino manta si tawi haray ɗum ɗon hino moƴƴi haray koko mi sujji ɗon haray naka farillaje. Amma heɓe wi'i ka sujud mawnine hen Allah ka sujud sellata haray ka on tigi janga hen Qur'an no ari noon ka defte e sunna ka koppi mawnine Allah ka sujud ɓante fi Allah kono amma janngol Qur'ana e mum sellata illa allahumma janngol Qur'ana on tawa ko hawrodiri e du'a wono rabbana atina fi dunya hasana aw rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana amma janngugol fatiha e mum mi aali e defte ko mi yi'i ko wonandema goɗɗo torroto ka sujudu mum janga hen simore fatiha ɗum noon haray mi hawrale mum mi wi'ata ala kono haray mi hawrale mum mi yi'ali mi waɗata kadi mi waɗali kadi haray ɗum noon mi yaali ɗum noon amma du'a gongol o sella ka on tigi du'o juula e nela sallallahu alaihi wasallam sakoro faale mum sabu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardahi mo wi'i du'a fo du'a hino wengi yani hewtataka du'a hewtugol ton fanni man tan on tigi juulali e nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma kadi juulgol e nelaɗo salatul ibrahimiya ka sujudu ɗum ɗon kañum kadi mi yi'ali wono deftere Muhammad Salih ibn al-Utaymin himo yewti fi façon du'agol ko honno goɗɗo du'arta e sujud ko yo du'oro no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗiri noon azkar ka wano ka sahihul honno husnul muslim ma ka defte ɗe tawta eɗe yewti fi al azkar ma defte yewtude fi ko nanditata kon e du'a amma janngugol fatiha ka sujud ɗum noon on mi annda fi ɗum noon on mi aali allahu taala a'la wa a'lam. Naam ustad awa joni min udditande hikkiɗen ɗon inchallah. Naam ɓeɓe numéro mum sakkitori ko 14 93. Assalamu aleykum. Aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nala toon? Janta alhamdulillah usa ene jentiɗo. Assalamu aleykum usaɓe. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hajjani ɗon e jaam. Wonde on jarama yo Allah yoɓu ko ɓuuri e moƴƴude ko siɓɓe mon ɓe leymiro ɓen. Machallah on no ay ɗon e jaam toon. Waddi ko miɗo naɓani on demande ajutela mi accitino on yiide mi noddi on kono e nantodiral joni ɓay tan on no raɓɓiɗi mi nanɗo landalal ngal ka raɓɓiɗi ɗo potta haray son yii ajutollan ɗon saabi Allah haray yaafo ɗon kadi ka fii sullaari ɗo mi faala landade ɓay leerji ɗin no sanji amma ka tikkugol woɓɓe landike komi landotono ko yaafo ɗo mi lando ngal ɗon haray fewndo ɗo ɓay ko 7 heures menen min juulata ɗo o haawa honto woni limite sin goɗɗo no faala sugulagol fii sullagol ngol
huntagol kadi futuro on kadi ko 17 heures raɓɓuɗuɗo arata si tawi kadi kasoni ɗon woyon tigi hunto haray ko ɗum ɗo woɗɗiɗi mi humpayon faljitan kadi Allah nam yani fi nelaɗo no maki mofte hande ɓe iwata hiɓe ko moƴƴi yani e moƴƴere madama hiɓe neɓina sullagol ngol ɓe yawa huntagol ngol yani si leere huntagol yoni haysi on tigi no ka golle ko yo anni o taƴi hayso mara ko taƴira e on saayi ɗo harama ko golle ko yo anni o taƴi yani so yiɓi ndiyan ko yara o yara amma so tawi woni kadi kaka sullagol on tigi no wawi ñamude ha lutta wono 30 minutes ɗo yo juule siko 6h30 yani himo wawi ñamude hino woodi wiwɓe hara ka tawata hara on tigi wattanano yiila ha nani hay si ɓe inni assalatu khairu min annawm si tawi hara himo maɗɗinayi o tuttu ko yo continue ko woni ñamde ko kono noon ko ɓuri moƴƴude kon ko yo accu wono 15 ou 30 minutes ɗo yo juule yani subaka ɗo yo juulede nam modi on jarama hay fen ɗo leɗɗi ɗi no sanji min mi hulay hay sullagol min na 7 heures haray weeti ono na ɗum ɗon wonɗon e ndaarude sabu nelaaɗo maki sulle sabu sullagol no wondi barki no wondi e barki kadi wona a fi hara ñalli onon ko leere nden wonɗon e ndaarude ɓay hara ko leere on wonɗon e kontinde on tigi koyo sullo ñentina sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam modi on jarama yo Allah waɗan on awa mi ajuta e on kadi amin si mi yiɗi kadi mi ajuta e on inchallah nam miɗo naɓani on ɗone mi nottoyay ka imo inchallah modi Allah yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude allahuma amin waɗana en fof barka ajja on jarama ɗo albarka ok awa on jarama onon kadi naam min udditani kadi ɓe maketeɓe Mouhamadou Alman assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah assalamu aleykum ustasa waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam lan jogui ɗo lamdal fii ka monagol wona ɗo ni joni so tawi woni a haɓidi e musidɗo ma ma ɗum musidɗo ma waɗima goɗɗum ko tawata hara welalima kono joni hara e noddama yewtama wonnama andi ko waɗuma kon welalima hara tawata ko bonaniɗama kon iwi e si tawi haray ko ya marɗon hara kono suuban ka yiɗama o andita konko waɗuma ɗon hara ɓurta monade haray ko honnugemo ɓuuri moƴƴude ko ɓuri moƴƴude kon haray ko si tawi ça dépend e neɗɗo on wono ɓe wiɗiri noon masalan ɗo yomi jaɓade on si tawi neɗɗo hiɗa anndi nelaɗo no maaki si a ñoƴii goɗɗo ko ya woolanmo a ñoƴiimo wi o yaafomo amma so tawi neɗɗo on so a ñoƴiimo ko yo wi'e wowlanan ko wowluɗaami kon si mi accane tawa noon si a wowlaniima no gasa o wi'e mi yaafotaakoma ɗum ɗo fanni man talla o yaafaaki Allah yaafotaako on tigi ɗum ɗo sabu ko bonnuɗen Allah kon Allah yaafoto en feere ko bonnindirɗen kon ko enen yaafondirta o neɗɗo ɗo siko noon o wayi nelaɗo maaki ka heewi waɗangol mo istihfar heewa toranogol mo yo Allah yaafomo kanko so tawi ko noon o wayi amma so tawi komo neɗɗo mo wiyata a innoma moodi mi tooñima yaafalan enna wolu komi tooñiɗalan ko mi wowla ha gaso enna moodi mi yaafikema sikka o ni o wayi ɗo wawi wolandemo saabu ko ɗum nelaɗo maaki yani reconise tabintine qirrite ko bonnuɗon kon fiyoɓe yaafa on saabu ñande wonoyta yawmal qiyama ton wona jawdi accanan acca ala toon ko baraji e bakkatu baraji on tigi ɗi ƴettete so lanniri baraji ɓe ƴetta bakkatu ko mari ko ɓe fawa e hoore on tigi joni so tawi ono wowli ɗon ɗoni kaaji ɗin ino seedi hino woodi woɓɓe ɓe tawata joni masalan wono attiɓe landade ɓen tawa kamɓe si ɓe moni ke fewde ko ɓe moni ɗon ɓe wawi moɗugol mone on ɓe ronka wolude pourtant ɓe wawi wolude ɗum ɗo ko feere kono so tawi kadi yoni masalan mi anna a kaari moodi ɗum ɗo on welali lan acci wata waɗan ɗum ɗo mi yiɗa wata en haaɓu ɗum ɗo ko laawol hongol arata ko diinu nasiha diina ko laaɓal reedu diinal ko laaɓal reedu ko ɗum Allah daali wal asr inna insana fi khusr illa alladhina amanu ha Allah wi watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr moodi ɗum ɗo welatalan amma si ko ngol laawol ɗo ɗum ɗo ko hunde yiɗande ɗaɓɓande sabu a yaltini ko woni kon ka ɓernde ma a andini oya ɗum ɗo moodi welatalan kode simi wooli ko fi mi yiɗa yo en haaɓu haray accu ɗum ɗo on haray ko hunde yiɗande yinde hunde ɗaɓɓande allahu taala a'la wa a'lam lanndi ɗon kadi wono ɗuma on ko fuɗɗi hare o tigi alaa ɗo mi nani noon ɓe inna ɗo kon ɓe leymiro accon hakke kon to e leymiro woni ka mon yaafa ɗo yande koye junkum woni ka amen nam awa on jarama assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatu nam mi uditande hikkiɓen ɗo
Naam, assalamu alaikum. Natirɓe ɗo email. Ye ko Diallo windiɗo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Naam, Usaye no jenti on ɗo. Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara usate me weltani ko min landal angal ko yili ko fi ko waɗɗon bayanan ɗo kon fi añanede gaña añangol. Haray so woni noon a julɗo wonande añangol wona keefeero fiihimo dépense de jawle makko ɗen fi lorrugol julɓen est ce que haray on gañanendi ɗon ko gañanendi yiɗandi ka ko gañanendi duwa ka haray fi ko añiranɗa keefeere on ko fi ko woni dépense de jawle makko ɗen ko woni lorde julɓen ko haray ko ɗum ɗon mi landi so woni ko on woni amma siko keefeero jiyaka e ko nelaɗo maki kon sabu Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i ya ayyuha alladhina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya wata on jogi to ayɓe am ɓen e ayɓe mon ɓen yiɓɓe amma ɓe heferaɓe ko woni wadde ko en fof hiɗen añiɓe hiɗen añaniɓe ko ɓe woni e waɗde ɓe lorrude en amma woni dañanendi wi'andinin ko hakkude men enen julɓe ɓen nde yiyata musidɗo ma no woni e nema monanoɗamo amma kefere enen ɗo fof hande si ɗen wowno ittirgol ɗum ɗo juuɗe men ɗen haare en ittino hiɗen du'ade ka juldeji men yo Allah subhanahu wa ta'ala bonnu fi ayɓe men ɓen yo Allah bonnu fi ayɓe l'islam ɓen ɗum ɗon wona jiyaɗo en gañinendi taw to ko gañanendi a ñaandi par ce que ɓeɗo ko wonɓe lorrude en ko ayɓe Allah ayɓe men ayɓe julɓe ɓen allahu ta'ala ala wa alam. assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Numéro mum sakkitori 80 28. Aleykum salam wa rahmatullahi. Ko min? Oui. Ok. Assalamu aleykum ustaz. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajje. Ok. On kom fala landitade ko holɗon fi ka pantalon ɗa way ko ka cuuɗi wona enen woni ɓe gaɗa ga wona ka jeyangol ɗo ɓa wattotore pisama ko pantalon ɗum ɗon kan no naati ko holɗon ɗa pantalon ko ɓuri kon ko woni ko haɗa kon go'o go'o ko nandintinagol e heferaɓe ɓen e pantaloji wonɓe e ɓornade yalta amma ka nder cuuɗi nelaɗo no maki fattaqullah mastata'tum addinu yusr yassiru wala tu'assiru la darara wala dirar ɗo ka cuuɗi gawanti fof ɓornoto surtout si tawi woni ko on tigi tun e ɓengure mum nden wondi hara gorko janano ala toon kono amma si gorko jananono toon hay siko pisama o duwaka ɓornagol ɗum noon yalta tawa gorko janano yiye ɓanndu makko ndon par ce que eɗen anndi ɗin pisamaji ɗon ko pisamaji tawata haray goɗɗi ɗin ko goonga no yaaji kono goɗɗi o kam no woodi harana yaaji ɗi masalan si tawi ko ɗum ɗo ka suudu naata e fii ko nelaaɗo haɗi kon ok sabu kadi fewndo ɗo hiɗen anndi ko fewndo jaangol surtout ɗeleɗe ɗe wonirɗen ɗum ɗon na ko haɗa surtout so tawi ko on tigi e ɓengure nden amma noon si tawi a koto moodi anno ga ma miñam moodi anno ga ɗum ɗon haray on tigi koye suuɗu ɓanndu makko ndu na ok on jarama yo Allah jodde aljanna allahumma amin waɗanen en fof naam haray men udditani kadi ɓe naatuɓe ɗo ko mamadou Saifou Diallo. Assalamu aleykum. wa aleykum salam oustaz. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. min landal ngal ko mari ɗo ko yowdirde e julde. Naam. Si tawi on tigi no juulude ni e juulirde ɓaawo imam jo on tigi falti ka taya ma ɗuma ko si on tigi falti ni faljere ɗuma ko hare na farilla quoi ko sunna. Naam. Parce que ɗon kon wiya si tawi ɗon on tigi ɗoyti on tino du'a sojugol adu salminago si on tigi ɓeeɗi on tino du'a sojugol ɓaawo salminago maintenant ɗon noon si tawi on tigi falji hare ɗon ko sunna on tigi falji maintenant ɗon noon imamu jo ronɗon ɗon tigi ɗum noon ka ɗum noon on tino du'a kadi sujjande fi ɗum noon sujjugol ngo tawi ko wonɗo julde sunna ko imamu on si sujji o sujja o jokka mo kam nelaɗo maki jo ilal imamu yo tamma bi imamu on ko waɗira ko yo ñentine. Naam. No ɗon ko si tawi ko an falji na imam jo na ko min ɗon si tawi ko an falji ko an tun falji hiɗa juulude ɓaawo imamujo par ce que wonde ko ara imamujo immo an jottoɗa si ka ko sakitere nden tawale ko imamu konti ɗum noon imamu naɓanayi on tigi ɗum noon on ok surtout ko sunna
نعم أبرك أبوي. نعم موسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي بسينيالي وندي هاي ينحطوا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. دوكر بندو هالدانو كو هاي أنو 30 minutes question et réponse wonda ina talla wadi do hawrondiri e mum. Alhamdulillah rabbil alamin haray jama'a fopp weltanama haray wono kadi on weltanama haray kadi en turki Allah subhanahu wa ta'ala yalla wadangi dun do ko mawazin hasanati men yawma la yanfa malu wala banun haray modi en turki Allah subhanahu wa ta'ala be karama ko be men ustaz Tayyib Ba ka be won don kambe sonna mabbe kala juldo won to yalla no nangen be wonta ka yasino be iwira to musibbe men kany kadi koko nanoɗen kamɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala newnanɓe kamɓe kadi ɓe hetta ko maɓɓe ko ɓeydana en yiɗidirgol ngol yiɗidira lillahi wa fillah ɓeydana en jokkere en nanden anden enen ɗo fof ko Allah daali kon innamal mu'minuna ihwa musidɓe ɓen julɓe ɓen fof ko ɓe musidɓe en ɓe fof ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ngo nema nemal islam haray Allah jarama on jarama karamo ko men wonɓe hiɗitaden ɓe fof ɓe jarama hiɗen tori ɓe fof maɓɓe yo ɓe accan hen hakke surtout no min miɗo tori kala ko tawata mi yewti mi falji hara ko immorta cheytan miɗo yaafini kala ko mi yewti tawata koko yaari e deftere Allah nden e sunna nelaɗo haray ko ummori ka Allah haray en tori ki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ko en walde e jaam yo Allah dande fitna ko woni e yiilade hakkunde leydi e kammu yo Allah yaafano en ɓimworeji men hikkiɓe yeeso ɓen wuuɓe ɗo ɓen yo Allah ɓeydanɓe duuɓi e cellal rewgol Allah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم لك الحمد يا ربي حتى ترضى ولك الحمد يا ربي بعد الرضا ولك الحمد يا ربي إذا رضيت اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم ارحم لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر أمي وأبي اللهم اغفر لهم وارحمهم ولجميع أموات المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal